Tajengan apa nih? Tengkoran. Aduh. Bisa joget gede itu. Saja nyelimeng gini bisa joget. Ayo geli. Ayo di. Mana sangar-sangar lucu nih. Aneh. Mungkin. Kadang sangar, kadang geli nih kan. Coba praktik nih Mas. Diberdirikan. Coba. Gimana kalau agak ke atas? Nih, Kak. Tolong ruge potong nih. Potong dulu ke kaki. Nih, Kak. Nah, nih. Potong tolong ruge nih, Kak. Kondengan mangkana joget deto nih, Kak. Kok kurus Mas? Kenapa? Mungkin pikiran tuh nih, Kak. Tele kurus. Pingin kawin apa gimana? Mungkin terus kawin nih, Kak. Cuman nggak kesampaian apa Nggak gimana? kesampaian, makanya kurus. Ini dikasih cewek baru, ntar lempo lagi. Gemuk lagi Gemuk gitu. lagi, iya. Oh. Ini tulang berukuknya putung gara-gara lihat cewek mulu. Kayak gitu ya. Iya. Ini mau diapain ini Mas? Ini mau diucul. Mau diucul sekarang? Iya. Oh ya, ayo kalau mau diucul. Saya yang uncuk ya. Iya. Iya.